Bona ngikuphinda kuphela kufinye khalo mbuso njengamanje kubuyela ke mathindo acebisa into mzumqomela amehla akabanje baqomela imali ethi wasanga basala sikhumvula nefico social ngatshala ngathi umntana umntwana ngomana kunemana komba utshala nalazi ngana wethu ngamba usuku lakho lokuqala langicethi press subscribe share phinde comment ukhulu nakho konke uma usubscribe yakho imali yakho hamba kodwa sisenze ukuthi kube wena uqala thona notification uma sikufakela ivideo hamba phambili ngenza wethu sekuphutshiwe lapha ke iVN yakhe ke uWelile ehlaba lapha uKhuzani ukuthi hey mhlambe banamanga laba ngaphandle kokumosha isikhathi sakho umntana sekhaya na ivideo ungabusasho ipheka amanqele la yagcina ukuyithenga lelavune limhlophe kwapostwa kuthiwa ukhongra amanqele ayikho lo moto hayi mina ngeke hey iyabona nje ngiyazi sengize ngapost angithembi mina izinto zalaba abantu babeqambe namanga ayisuka ayikho kamanqele namanje imoto sizokhola ngani ukuthi yakhe akuthinta uthibela ayingeke mayi hayi ake yoshutha ekhaya kubo ngcono siyibone akenze noma umcimbi ke hlabe efaka isiphandla sibone ngakuyifaka imoto esiphandla inxusa kuyo njalo uWelile emchweni sekhumbula ukuthi ke izolo kusabalale izindaba ezithi uKhuzani uthenge imoto efike kuThangi noma efike phambi kwakuThangi lana ke eSouth Africa. Abantu abaningi baxhazile ngendlela zabo bathi abanye hey kade yafika le moto 2 months ifikile kodwa ke abanye bathe uKhuzani abanye bathi hey nikhokhela inkosi impela mawebona ke kuposta uKhuzani ngapha nangapha kadazwa wethu mahle amandla asetshenziswa uKhuzani ngendlela ke awasebenzisa ngayo nangendlela i-trend ayibambe ngayo ngaphandle kokusho isikhathi sakho ungakhohlwa ukusubscribe phinde ungilale inkundla zokuxhumana lapho khona ke ku Twitter Instagram kuzoba uFacebook lapha ke uzothola khona ke ezishisa uthi nje @Guluva TV mina ngane wethu akubambe uvideo landela nazo